Snem Hadien ke jenglong nong mikmat jong bak Charles Marngar kum u MLA jong ke Mawhati constituency, mentaga genti u Menteri Rang Bak ke Jelau Konrad G. Sangma, haga arpusan tarik u ke lalengkot arjar arpusan. Ula penbena bala plepat ba ya ke Mawhati Community and Rural Development Block, haga jingelang ke balalong haga senong Soklait Riboy District. Ka Mawhati Community and Rural Development Block kadai ke blok ke Basan Pun Rio. Bat ke badang kelung ba napdeng ki Community and Rural Development Block ki badan hapok ke jela barok ke wei. Hagani ke sengi lasak hilang do menteri bakmi ya ketenat C&Rd Block u Abu Tahir Mondal u MLA jangka Mawhati u Bak Charles Marngar bat u MLA jangka Snem u Dr. Celestine Lengdo. Habakran kumukongsan u menteri rangba ula ong ba ke jingdon jangka Office Community and Rural Development Block. Kawan rakyat keroy ke par syaki babun kisnong ki bahab hapok ke Mawhati constituency haki babun ki liang. Kani ke Community and Rural Development Block kan penmentoi ru ya kisnong ki bahab hapok ke Snem constituency. Namar bahan riu pun riu teli kisnong jongko Snem ki hap hapok ke Mawhati C&Rd Block. Syuaban penkot ya ke jingelang u menteri rangba bat ki wei ki kenrem ki lendan. Kila sam ya ki M-Tabs syaki samla pulih kelas 11.